Ngikubingelele mbukele ngiphinde ngomukele kwesimanje sekuthela zindaba ifika ngaso ke isikhathi ke uGodole ke umfana ka Komgodole laphana ke usevesana ke wesabisa yena laphana ke uRamaphosa ke ukuthi ke ake nje amthide yena laphana ke uNhlanhla Mkhwanazi ke oke wakhuluma ke indaba ke ezithusayo ngempela kona laphana ke eindabeni noma ke eveza ke laphana ke khona ke laphana ke enkundleni zokuxhumana ke yena ke uNhlanhla Mkhwanazi njengoba ke izwe selivungazela kanjena ke ngabo ke osenza umculo kanye nabanye uyena ke uNhlanhla Mkhwanazi ke athe ababala laphana ke einkundleni zokuxhumana mbukeli ngabe uthini ke okwakho ukuphawula ngalokho ke okuthe kwashiya uyena laphana ke uGodole kule video mbukeli ke engizokushiya nayo njengamanje ke ethi nje ake amthinte yena ke laphana ke uRamaphosa ke uNhlanhla Mkhwanazi ke kuzosuka izibhengu khona lapha ke eSouth Africa mbukeli awuye laphana ke ezazi comment section sizwe olwakho uvo wena ke mbukeli ngabe uthini lapha ekhaya siyabonga ngani zakwethu sanibonani udaba niyalwazi okaNkomgodole kumfana niyayazi inkunzi angithi niyayazi inkunzi le lalelani isiZulu sinothe kakhulu aniyakhumbula ungizwe eqaleni kwathi ayikhale kwathiwa ubephehla udungunyana lalelani mark each and every words esilikhulumayo isiZulu man lalela sinothe kakhulu ungazi ufuna ukuthi igama likhishwe uzulizwe likhishwe ngembaba mayeka abuya nje ubaba ekhale ekhulu la ekhona ethu nyakazisa nansi inkunzi yethu asigijimeni siye estradini asiluthi lalelana asiluthi ningaluthi kulimala thina make kwalutho asiluthi kodwa siye esitaladini senze South Africa uthi ingacontroleki usuku nosuku uma nje ke wathatha isinqumo esibhedayo ngenkunzi yethu into esifuna yonke akathatha umchunu amlahlele esitokisini alande lo baba esivalele ezindlini echitha utshwala ubheka icele amfake esitokisini alanda usibiya lo yixoke ekhulu amthathe amlahlele esitokisini ebese ke uRamaphosa fune simyele estradini sithi Ramaphosa must fall hlulekile isahluleke uRamaphosa fanele kwazi lokho inkunzi le sizoyivikela kuze kube segcineni okungcono kufanele ithathe iyoba lapha ibe kunational wamaphoyisa inkunzi le ukhishwelele ixoke elusenzo mchunu ngeke lokho sikunanaze se-South Africa la ifreedom sitapuza ifreedom yokukhuluma kodwa asinayo ifreedom nje yethu singabantu abamnyama basinikeze ukukhuluma wemadoda lezi imbungulu sawubona wesisi ufikile embalula sawubona ake sizwe ngani bafana bakithi uledi ngempela manje uma nikwazi ukwenza izinto zenzeni sila sinanishaqa inkunzi le inkunzi silakiyo asidlali la angazi noma uMkhwanazi wafundisa mina inkani noma yimi wafundisa uMkhwanazi inkani I don't know but semva kwakho uMkhwanazi ziyakhala ziyalila ziyatetema mntanami ngithi kuwe nakizulu masikhuluma uzwe kahle ukuthi sesithini ke manje afuna yonke into siclarify
ngithathile